Za Partizan najvažniji derbi i možda najvažnija utakmica u sezoni u ABA ligi, koja može da odluči da li Partizan ima nekakve šanse da napadne prvo mesto ili će možda da padne i na treće mesto na kraju sezone. Dok sa druge strane, ovo je prilika za Zvezdu da osigura prvo mesto u ABA ligi, prednost domaćeg terena do kraja takmičenja. Pre nego što pređemo u sam video, ako želite još košarkaških klipova na kanalu, stavite like na ovom videu i subscribe na kanalu. Kao što vidite po samom naslovu, delimo dve karte za derbi koji se igra u nedelju od 18:30 i sve što je potrebno da uradite je par koraka. Da se subscribe-ujete na Telesport kanal i Admiral Bet kanal i kada to uradite napišite u komentaru hashtag karte za derbi. Nakon toga objavit ćemo pobednika u subotu uveče, a da bi se saznali ko je osvojio karte, zapratite nas i na Instagramu Telesport Srbija, svi linkovi za giveaway bit će u opisu klipa. Srećno svima! Ovog puta krenut ćemo od Partizana, posljednjeg derbija, igrača kako su se pokazali do sada u sezoni i šta možemo da očekujemo u nedelju. Partizan je pred taj meč u kupu Radivoja Koraća bio oslabljen. Smajlagić je zbog povrede bio van stroja, Lesor je pred odlazak u Niš imao problema sa povišenom temperaturom i nije imao adekvatnu pripremu za finalni meč. Kapitan Zagorac se našao u sličnoj situaciji, ali teško da to mogu biti opravdanja za Partizan. Večiti rival ga je potpuno nadigrao, čak i kada je igrao vrlo dobro u odbrani, Zvezda je pronalazila rešenja i dolazila do poena u posljednjim sekundama napada. Aleksa Avramović je proveo oko 11,5 minuta na parketu i za to vreme uputio 2 šuta iz igre i pogodio 1. Dodao je 2 bacanja i sa 4 poena bio najefikasniji srpski igrač u redovima Partizana na finalnom meču. Uz njega se u strelicu upisao još samo Uroš Trifunović, Balša Koprivica je proveo 16,5 minuta na parketu i za to vreme samo je jednom šutnuo ka košu. Od srpskih košarkaša priliku je dobio još samo Nemanja Dangubić koji protiv bivšeg kluba za 5 minuta nije uspeo da upiše apsolutno ništa u statističke kolone, izuzev jednog prekršaja. Kada sam radio predikciju za taj meč u finalu, rekao sam da ako Partizan iskontroliše skok, bude dobar u odbrani i ako neko od roli igrača iskoči da će imati svoje šanse. Ništa se od toga nije dogodilo i Partizan je odigrao katastrofalan meč od samog početka do kraja, gdje je Zvezda dominirala tokom celog meča. Utisak posle derbija, a sigurno tokom cijele sezone je da Partizanu nedostaje pravi lider. Kapitensku traku nosili su ove sezone Rade Zagorac i Nemanja Dangubić, ali su i jedan i drugi imali problema sa povredama i zdravljem, pa su ispadali iz ritma kad god bi ga pronašli. Od stranih igrača se tako nešto verovatno očekivalo od Ledeja ili Pantera, ali kada se pogleda njihova karijera, dosad se sa takvim ulogama nisu susretali. Jedan je Novica Veličković, ali videlo se koliko igrač takvog karaktera znači ekipi čak i kada je bio na zalasku karijere. Sa par poteza je znao da podigne cijelu dvoranu na noge, motiviše ekipu. Savjetima i rečima podrške smiri mlade igrače, pomogni im da pronađu potrebno samopouzdanje i vrate se na pravi put ako su skrenuli. Držao je borbenu gotovost ekipe na najvišem nivou. Bio definicija vođe i kapitena. Možda u nekom od mlađih igrača postoji potencijal za tako nešto, ali crno-bijeli u ovom trenutku nemaju pravog lidera i koji će svojim prisustvom na najtežim ispitima psihološki pozitivno uticati na ekipu. Zvezda je sa druge strane dovela Nikolu Kalinića sa tom namerom i već ubire plodove takvog poteza. Teško je ne primetiti i da Zvezda ima recept za najkonstantnijeg igrača Partizana, Zeka Ledeja. Amerikanac je možda nešto najbliže lideru što crno-bijeli imaju, pre svega u košarkaškom smislu. On je uglavnom bio tu da povuče kada kola krenu nizbrdo, ali ponovo je u sudaru sa večitim rivalom bio daleko ispod prosjeka. Još jedan od utisaka iz Niša je da je i crno-bijelima nedostala organizacija na protivničkoj polovini. To i statistika jasno oslikava, kao i naravno i cijele sezone. Samo 12 asistencija naspram 22 Zvezdine. Gotovo polovinu je upisao Dallas Moore, a to je bilo 5 asistencija, koji je na kraju odradio u najboljem slučaju solidan posao i jasno je da to nije bilo dovoljno jer njegova jedina alternativa bio je Aleksa Avramović koji je proveo nešto više od 11 minuta na parketu i uz zanemarljiv poenterski učinak samo jednom spojio sa igrača sa košem. Kada na sve Partizanove probleme, od kadrovske situacije, neiskustva, nedostatka lidera i adekvatne organizacije na protivničkoj polovini dodamo da je Zvezda odigrala sjajan meč, da ga je odlično pripremila i vrlo precizno zacrtane ciljeve sprovela u delo, dobijamo derbi sa 17 razlike u korist crveno-belih. Glavni problem Partizana nije bila samo ta utakmica, već kada bih morao da opišem igru pojedinaca i kako Partizan izgleda tokom cijele sezone, to bi bilo
bilo baš ovako kako sam rekao u proteklih par minuta. Da bi Partizan doveo sebe u šansu da dobije meč u nedelju, mora da igra timski dobru odbranu, da bude aktivan na skoku, posebno defanzivnom, i mora da ima bilo kakvu igru u napadu, da uđe u taj meč sa energijom i željom da ga dobije. Partizan je oba derbija izgubio na isti način. Ekipa Zvezde je ušla fizički jače u meč, iskusnije, i znali su šta radi u svakoj sekundi na parketu, ko šta preuzima, kako da brane određene igrače, i uvek su bili na pravom mestu. Također, da bi Partizan dobio taj meč, moraju i ostali igrači da budu mnogo bolji. Panter je igrao koliko je mogao, Zvezda ga je udvajala čim je primio loptu, i to moraju da iskoriste ostali igrači Partizana, pre svega Zek Lidej, koji je doveden da bude lider uz Pantera. Međutim, u oba večita derbija Zeki je podbacio i odigrao dosta loše. Manje više svi moraju da budu na visokom nivou da bi se dobila Crvena zvezda. Sa druge strane imamo Crvenu zvezdu koja je prva u ABA ligi i eventualnom pobedom u nedelju bi skoro sigurno obezbedila prvo mesto na tabeli u ABA ligi. U Euroligi su dobili Baskoniju i sve su bliži top 8, koji nije sada toliko daleko kada su 3 ruska kluba suspendovana iz Evrolige, gdje su neki timovi dobili pobede, a neki poraze. Zvezda je dobila samo +1, ali su zato 3 ruska kluba koji su bila iznad Zvezde ispala iz daljeg takmičenja, plus su neke ekipe izgubile pobede, što je Zvezdi išlo u korist. Zvezda bi mogla da ima problema sa fizičkom spremom, imaju samo 2 dana odmora pred sam derbi, plus igraju na gostujućem terenu, gde je Partizan odmoran, mada i poraz ne bi bio toliko strašan samo ako je ispod 15 razlike, zbog međusobnog skora. Mislim da sve što sam rekao u prvoj analizi pred kup i dalje stoje i samo ću da se ponovim manje više. Od tog trenutka se ništa nešto nije mnogo promenilo. Zvezda igra čvrstu košarku, odličnu odbranu gdje svako zna svoj posao, ali i dalje u napadu imaju malih problema. Međutim, ta odbrana nadoknadi manje više sve to protiv ekipa koji su tu negdje po kvalitetu Zvezde. Ono što je novost, nakon završetka derbija, Davidovac je igrao par minuta na poziciji 5 u par utakmica. Također, protiv Baskonije je Radonjić odmorio Kuzmića, pa je za očekivati da Kuzmić dobije više minuta u nedelju. Poznato je svima da Partizan ima veoma jaku unutrašnju liniju, dok je Zvezda tu nešto slabija i ima kraću rotaciju, gdje se obično na poziciji 5 rotiraju Kuzmić i Mitrović. Marković nije igrao protiv Baskonije, ne znam iskreno da li je neka povreda bila u pitanju ili samo odmor, međutim ako Zvezda dobije od svojih roli igrača sasvim pristojne minute, ima mnogo veće šanse da dobije meč u nedelju. U finalu kupa su svi doprinijeli pobedi i kao tim Zvezda je ubedljivo savladala Partizan, dok sa druge strane ako nemate doprinos vaših roli igrača kao što to nije imao Partizan, vidjeli smo kako se obično takva ekipa provede, gdje se uvuče nesigurnost, stegne ruka, uvuče nervoza i onda je sve to mnogo teže. Čini se da Zvezda ove godine ima recept za Partizan, mada ima to i do Partizana dosta, gdje nisu pokazali apsolutno ništa kada su u pitanju velike i bitne utakmice u sezoni, posebno derbi utakmice, gdje je Zvezda kontrolisala obe utakmice od početka do kraja. Prvi put je Partizan prišao na 4 poena zaostatka u ABA ligi krajem treće četvrtine, da bi Zvezda već na početku sljedeće opet digla prednost na dvocifren broj poena. I u kup utakmice gdje Partizan uopšte nije rezultatski prišao Zvezdi. Zvezdi će opet plan A biti da zaustave Kevina Pantera, da li udvajanjem ili usmeravanjem, vidjet ćemo, možda čak i oba, kao što smo to vidjeli na primjeru 2 utakmice. Pored Pantera, Zvezda će morati da obrati pažnju na defanzivni skok i ako uspiju da iskontrolišu defanzivni skok, imat će mnogo veće šanse, naravno uz njihovu karakterističnu jaku odbranu. Ako se Zvezda bude držala probornog recepta, do sada ne bi trebalo da bude problema, jer zašto menjati nešto ako funkcioniše sjajno. Biće zanimljivo vidjeti da li će Zvezda pokušati u nekim trenucima i sa Davidovcem na poziciji 5, kao što je to pokušalo u par utakmica. Da li će Radonjić krenuti sa petorkom bez klasičnog centra ili će izaći sa visokom petorkom? Pišite mi svako vaše mišljenje u komentarima. Šta očekujete od derbija? Pobedu u Zvezde ili Partizana? Šta očekujete od obe ekipe? Šta će morati da uradi jedna i druga ekipa da bi došle do pobede? Također za sam kraj obavezno se prijavite za giveaway i uz malo sreće možda dobijete 2 karte za večiti derbi. Biće vam koraci u opisu videa i u pinovanom komentaru. Srećno! Hvala još jednom svima na gledanju, ako želite još ovakvih klipova stavite like na ovom videu i naravno stavite subscribe na kanalu. Tako da ko nije, obavezno neko udari po tom subscribe-u, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!